गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पिला माने तुम मानू शिक्षा संजोग कार्यक्रम को स्वागत। अच्छा पिला माने आमे या पूर्वर दुईटी भागरे अणुजीव कौन एवं केते प्रकार एमानक द्वारा सृष्टि होता विभिन्न प्रकार रोग तांकर प्राप्ति स्थान तथा अणुजीव मानक द्वारा आमे पाउथवा उपकार विषय आलोचना करथिले। आज आमे एई भागरे अणुजीव विषय जानिबा जे अपकारी अणुजीव। पिला माने अणुजीव माने अनेक उपाय रे आम मानकर अनिष्ट करिथांती। सेमाने विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करिबा सहित खाद्य वस्त्र और चमड़ा नष्ट करिथांती। एही अणुजीव गुड़िक मनीष छड़ा उद्भिद और अन्य प्राणी मानक देहरे रोग सृष्टि करिथांती। जेउ अणुजीव गुड़िक रोग सृष्टि करिथांती सेगुड़िकु व्याधि जातक बा पाथोजेन कुहा जाए। एबे जानिबा मनीष शरीर रे रोगकारक अणुजीव। पिला माने तुमे मने रखिबो एई व्याधि जातक बा रोगकारक अणुजीव गुड़िक पीबा पानी खाउथुबा खाद्य आम प्रश्वास रे नेउथुबा पवन किंबा जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति सह मिलामिशा कले यह सीधा सड़क बा कौनसी रोगाक्रांत प्राणी माध्यम रे आम शरीर मध्य को प्रवेश करिथाए एवं विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करिथाए। तेणु एठारे आमे कहि परिबा जेउ अणुजीव जनित रोग गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू वायु जल खाद्य किंबा शारीरिक संपर्क द्वारा सुस्थ मनीष देह को व्यापी थाए बा संचरित होइथाए सेगुड़िको संक्रामक रोग बा कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाए। पिला माने तुमे एठी किछि संक्रामक रोगर उदाहरण दे परिबो? हाँ, हईजा सर्दी हाड़फुटी जख्मा एवं कोरोना भाइरस भी मध्य गोटे संक्रामक रोग। पिला माने आस चित्र माध्यम रे देखिबा संक्रामक रोग किपरि व्यापी थाए। पिला माने चित्र को लक्ष्य कर जनकु थंडा बा सर्दी होइतिबा समय रे से जदि छिंके तार पाटी बा नाकरू बाहरुथुबा जलबिंदु सह हजार हजार भूताणु वायुमंडल को बाहरी आसे एवं एगुड़िक सुस्थ लोक प्रश्वास रे प्रवेश करी ताहाकू रोगग्रस्त करिथाए। पिला माने एथर कहिलो देखि एई भली रोगरू आमे किपरि रक्षा पाइबा? हाँ ठीक कहिछ। एभली रोगरू रक्षा पाइबा पई आमे पाटी और नाक को रुमाल किंबा मास्क द्वारा ढांकिबा एवं संक्रमित होइथिबा व्यक्ति ठारू दूरता बजाय रखिबा। पिला माने एथर आस देखिबा आउ किछि रोग जेगुड़िक परोक्ष भाव में किसी कीट बा प्राणी मानक द्वारा होइथाए। एठारे कीट बा प्राणी गुड़िक रोगकारक अणुजीव मानकर बाहक बा कैरियर बनी थांती बा अन्य पक्षरे कहिबाकू गले एही कीट बा प्राणी गुड़िक रोगकारक अणुजीव मानकू एक रोगग्रस्त व्यक्ति ठारू आनी एक सुस्थ व्यक्ति ठारे पहुंचाई थांती। जेपरी उदाहरण नहीं परिबा माछी मशा। पिला माने तुमे जानिथुबो माछी द्वारा किपरि रोग व्यापी थाए। माछी गुड़िक जेतेबेले कौनसी एक रोगीर वर्ज्य वस्तु बा आवर्जना उपरे बसंती सेही समय रे व्याधि जातक गुड़िक बा रोगकारक अणुजीव गुड़िक सेमानक शरीर रे लागि जांती एवं ई माछी गुड़िक जेतेबेले आसी एक घोड़ा होई नथिबा खाद्य उपरे बसंती सेही समय रे सी व्याधि जातक बा अणुजीव गुड़िकू छाड़ी खाद्य उपरे छाड़ी दियंती एवं एही संक्रमित खाद्य खाइले एक सुस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त होइथाए। एनु कहिल पिले एई भली रोगरू आमे किपरि मुक्ति पाइबा? हाँ, आमे सबुबले गरम होइतिबा खाद्य किंबा घोड़ा होइतिबा खाद्य को खाइबा। सेही भली मशा मानक द्वारा विभिन्न रोग व्यापी थाए जेपरी माई एनोफिलिस मशा मेलेरिया परजीवीर बाहक साजी थांती एवं एमानक द्वारा मेलेरिया ज्वर व्यापी थाए। सेही भली माई एडिस मशा डेंगू ज्वरर भूताणुर बाहक साजी थांती एवं एमानक द्वारा डेंगू ज्वर व्यापी थाए। पिला माने कहिलो देखि एई भली रोगरू आमे किपरि निराकरण करिबा? हाँ, एथिपाई आमे परिवेश को सफा सुतरा करिबा एवं किपरि मशा मानकर वंश विस्तार न हुए सेथिप्रति ध्यान देबा
ମସୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଥିବା କିଛି ରୋଗର ଏକ ଚାର୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନିଅ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଠାରୁ କିପରି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବହିରୁ ପଢ଼ି ନେଇ ମନେ ରଖିବା। ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ। ଏହି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ମଣିଷ ଓ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବୀଜାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରଥମେ ରବର୍ଟ କକ୍ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୀଜାଣୁର ନାଁ ହେଉଛି ବାସିଲସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସିସ୍। ଆଉ ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ର ଖୁରା ଏବଂ ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲ, ବାଡ଼ି, ବଗିଚାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରୋଗ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା, କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାହାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ହାରଟା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବହିରେ ଦେଇଥିବା ରୋଗର ସାରଣୀକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁର ଯାଦୁରା ରୋଗ ବା ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସାଇଟ୍ରସ୍ କାନ୍କର। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହି ରୋଗ ଏକ ବୀଜାଣୁଜନିତ ଏବଂ ଏହା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ଗହମର କଳଙ୍କି ବା ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍। ଏହି ରୋଗ ଏକ କବକଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହା ବାୟୁ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ମଞ୍ଜିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଆଉ ଏକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ। ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋ ଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ପତ୍ର ସହ ତା'ର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ଭଳି କୀଟ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହଳଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ହଳଦିଆ ଗଛକୁ ଯାଇ ହଲାଇ ଦିଅ। ଦେଖିବ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି କୀଟ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ବସିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ କେବଳ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବ ବା ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଏଇଭଳି ଘଟୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୁଏ? ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଣିଷ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆଗରୁ
ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ବିଷାକ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଦ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ପରିରକ୍ଷଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଧିଜାତକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଜାଣିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।